لساني يفقه قولي. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. Watukufu, tusana salamu juhanyu mholema za Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, tunazimshindao yarnike umri mle na maisha mema na bahatini njika mwenze. Mwenyezi Mungu arapone sharshe maadui na mahasidi. Mwenyezi Mungu ajalie heni mahala wana mkumori kinga harama usalama na amani kama ngobendo. Watukufu, amara dani garangao makalima ulawana nyezensabuho akaya mara saya dokaya numwambiani kaya wananyasi rishinda nao siasa banu walo maopoza WhatsApp hao ulawana nyezensabuho zafani hajana harma nchi ya Faransa sabuhekao ramulo skuza shemeziziwa titsawani tirongowe nidaze nione hatari nsabuho zibire ngenje nonise analizia hangu nizunarambua akaya tikahanzani shilie za fikra za yamba haride de mongozi uteleziwa nishilie za azma za hiyansi nishilie za fikra unizo za maendeleo nishilie ili ziranalize kaito kaula mdu fikiri nogo za faida hewanti anya wanati kamili hastikitifu na zilansabu ho wizo aluzise e faida ya buha osikuma kau mwatanganya wamaga mwantuzi kwa hindi e faida ya buha emitingi kuu yafanywa Marseille ya Yusuf Mohamed bwana e faida ya buha osikuma maduya haja bunjilio fijo wadha mana opposition haja e faida jirindi e faida ya buha harumomo na wajana hindi dazilansabuho haina wakati mzifanyao mtwanda rizambe mtwanda mwambeni kana mzie zinsabu cheyono nzima ngabwandu WhatsApp harmazelezo ata lewenu anzoke wajulwao anzoke wafanya siasa basi shakaba tinongozi jobadili na bamwambioni kana mjipanga hata 2029 uyonde sawa juha de kabe sewambe wasizali de kana seze voti waja rais mraji na yonde samjomba mumsisi hakaya alhamdulillah rais wa dawla hasa juze wa Komori anongwa juwao haudunge shana mshinzi ze voting azrashao 2029 farmale yentia hatu hamwana mzwani Israeli wahindi dokanga wananyasi wangazija wenaombio wanzonu wanruamenye processus yinu ngamwambione kamzijo wawanrukole ungu harma ye opposition kwa hajaju jibiwa kwa hajaju hanza ye processus yinu idungwa kwa hajaju hanza ye processus yinu continue akaya ngwaonoka ya tadukoro jengazija tena yabo wasawa duhaya donc ngeladhimu bana watante watukufu wanga mwishanga wana bakasikara tizina kartumo leo ukweli ndoko Olande ya tsahaya jela uze ili hadaye nusu wandu pour que wandu atendele ne tournati idebara ko mwishanu sasa kartinda singa sijao ngarilima bieni kaya the voting news 2029 yobe sele samjoko humsisa na bo humsisa yaboye ngujisiso ngujisiso kamuga benze mwana wa serse mtuani ya rengeze zamana za hemaso ya anukamuga benze shauri ho wasawele wakakobobira tujuri msongona watu haumuomba wanawangazija maopozara songo jisomuo ojenda kama rais akaya umuhimu hao mwanzo amenye
ezembio za yani ula mzungulio wa hezi na zenezi jo kama numwambiani banu kama mbele kwa nyasungwa sababu hao nyu wanaza kweli rangu 2016 haura 2018 hata leo on sababu hondufu awonge banda wakati waelewa kaya wanajikana nzuani ndio kufanya mahakume nzuani ilo heje mahakume mwali ijereje ngazija na fandarti bwa tate msajaja ta zirongo zinu tsendelee derke atiri umbe komori animeni siwasaya ngarvirli yao ngarvirli yawe amani hetiru ngarvirli yawe turnati ngartonga hambe turnati ngio bawo heyamba kaiti ngartonga ke turnati ngio wa makawala kala kahirati bala katonda rante ezi bala jao yani haukaya wo wananyasi shindana yezi wangazija wajohanza turnati tsende kwa subutu zamba hongena mzungulie dunia hata na mwambe majaya hata shakerenge mdo kama sedu mbabi sijuanza wake mdo yanunise yanambie yaneleze faida ya jiri yemanongo etira hunda armani bujula jana hiti wala hiya hadi ya abdala wala hiya hadi ya wala hiya firsa anu kamna uzaude zana sha amrim la sani defi banu la bunjilio la ushi la mnyanya amumambeli ula mnyanya nga arma emwa banu ngamdo bishija ngandola kanovumula tena hakazi lansabu ho wala sabu hao tishi ashraf tanani shi discours ya mdhamana ujo handani wako enge bado jiri ajali hajodo kwa rais shadon ani namrambie ukweli faida ya jiri wantu warongwa bala yetir hundu hiti maendeleo ya panga undaya yengina zamurtu azali la menda au bahindi hafaida hindi kwa jabili ya maisha kwa jabili kwa shado kari mda heya atoezibi diktator mke rais farata si problem Mustafa ngi rais Dar es Salaam na mke rais Faransa uno mjo rais yom dozungu au Macron mloi hum shabashi shana mrenzi de betizi baona nge wado jiri ajali nyezimu ani nge mono kasambera ne rais ban sinunga zilinda sinunga kauzanda ikilo ka rais ban izo ajali ndrufu amgana mkirazi mdofanya maida sabu hojo fanna ko ilo kana baraka Sikofikiri ngardorishi langaji za nyumeni mono juzi kabiru hapara irjo hamana dhumunde mbabi amrejezo wallahi alazim kabiru hapara irjo emoto journalist wala habagana dhumuni vumwe ba unideye yonsuzi sanga miswir hata tilaba ili ni vumla mbabi hiho ili ni jula mbabi ili ndamula mbabi ngono shamono lidaze ziko mnamvungwa tena karelewa hene mwanza vungulwa ngilazimuke yadori puse hunire mvumbua ni mwanza julo agari puse mvumbua are mnambua ngalo karabara donc mimi ngamumnikoni emwa kamshidi mrejeza bunjilo jalla tena kamshidi mrejeza bunjilo jalla tena bumkazana abumsana shasirlo hunu karsonda minyanya leweno kanu mwanzo warengeze eresa ya hawe kenjema hamdudo faida saboza amizo kama mwanzo mrengeze eresa ya hani mwana wanu mara fishe politiki dara
Sema jozifanya ili namna kamuya shindo hiyo. Shala kulli hali kabati mwanamkomori yaona na faida haramu ani amanda musanye faida rakawenda saidi yasin hindi isoma neno na zibui urompango hahe edina mnanya hahe rango skala alarmazer zozino kabati usikuti marongo wao wakomora na faida na mimombe likaya banu opoza wemno lazima yani mndo utakili mndo honi sasa ndao nai mndo sa proposition shazukari munga opposition de hata usikuise wakomorisi kati jamu izitozatu muzo banu nga eze miongo muzoloni kana ujo ubadili dhahabu na shaba ndaila toujours na uhanza uhu amu mikoni muda bansera amjisha ngajobu hamdu ya mbanu mitire mruti ndaye tiziko ti Mustafa ti Ashrafi dami muna baririki rija yakau article armashara mshinzi shahusie ye posto ye chef opposition muna bariki kama ni india wadanganya haina mndugu toka chef de opposition haina mndugu tuona mshahara usowele gani kwa kushindo helewana muna bariki metro rija mnambariki akafanya nongo mkubwa kwa yitongeza ye opposition kena uparhana tena mimi sababu kaya opposition yonisa hifu iziwa kuja parona mndu ambaga oposa ya jabanu anambia fikira waenda mahona na faida ngono hata wana atoji amini wao kazoji amini wao helu jabana ngonje majini ola opposition hamba kweli lazima haukamdaka opposition lazima yadeye ya lapize ya mendrabo yani basi arabu opposition uronga rajwao mundo hao rajwao na hao rajwao tisharajana wa Francome wakaorongwa juzi wauzisa kama opposition yando emono polingwa nando zabari ni nyinyi mdodo kama opposition wasio kama opposition swala muhimu hakaya haina mdogo sambaide mwenye monopoli ya opposition na mzeze sababu hondo kana baraka na mzeze sababu waga mteshelo wao ngamdezilo wao ngamoni haonai mabani hanyu ngamteshelo ni na banu kana fikira ngani na nganya fikira ndo mdumet selo kana baraka ngamtafadhalini na mkimasajie mbano ndo kawa na mzeze sababu ho na mzeze sababu ho namdan sabuho deja mandi sauchwai mjamwambia wakomorukaya abanur hundu wandu ngadkorni kamaye kamsa mbebe monkiwa na mbebe monkiwa wakofanya bunjulo lakamna lifanya bure na mnami mbebe monkiwa ngarele wao kama ndo myeshi haundo ngamanzo mtangitsi wako muro loyi humu hadaye jamu wahadaya wahewenda twazishashi wenda qilinchashi wenda ujinga winji tasawwaru waso mosheleye chamjo soma kamjinga mtume harambia nondo al-ilmu bila adabin ilmu itona adabu ilmu itona mastahi hama bahari itona fi hama mritona mia hama ani wombu basi ngarona uruonu andu akabala wasoma shawa jinga ano ujinga uwashindi andu akanti libwe mashishio jarishile Ashrafi ndishile ezen sabuho zahe wano kama hende kawate mna watamana ngoenza maana mimi sija administration mimi sija mabina kaudwa chidiwaza wano ngojuru hada urambeit
sajajaba sa mafiti donc na muhime atadumil akayo ndesa wallahi alazim yende sa njo kama msani esamjo jwa rimsisi okatoka na kandida ngadikora sabuti zimna jina kama benze emwana wa serse mwana ha tudombe hawahe jani bwa serse do johunda ha gwanzima ile samjo kasi hasi hasi akaya yende samjo kama kasi ni sayo kana kandida sa mwambiani ha mwambia kaka mjipanga amali sisi saranja hazini ngarjipangao hanamna boko kamwa benze mwana wa serse ya hunda ze voti nzwani ha gwanzima alhamdulillah ze voti ngazrelowe maswe mararu saranja hazini namna kaya ze voti zinu zibire hanamna njema ha gwanzima abange banda wowo wailoka hatajukena nzwani je mwali abwasa waolo omuhimu hawote msajaja aka rakafanya voti hunu kwa yashina wakana wando mama brodo biro kwa yashina tahondo na pevenzima shango mambo wa hundu izo jo jeretsu yo kwa na ushinda wakana wando nzwani ramwali rangazeja shango jamba zihebo yo farao المرادي ومبينا ووفزلون البتر هنا البترافوتي ووسيني ووكور سوبريم دواو هنا البتر كويزا تكوفو جاكانا نكمله شاتا نبيه wananyasi kana mdoto sabu hasa kweli dokana baraka na mdoto sabu hasa kweli jiko jade na deje Utukaodiana deye Dukotomenya na tosha mtabu heza kweli Sandra kasunurishia mzee hatu ashraf Karjana hatu kabalangu baliwa Ni majulungu ya wandu Wambali wa msini hatimengaliwa fini wabahi wa mzihe Jizu wafanya Mustafa Jawandu hadara uniziko Barawa parahatu wa guvernoma Sena maisha ya Badura para declarar president. Haitiri kwa mafiti. Mafiti. Yaani na mdo tabu haza kweli na mkerathi mfanye tabu haza kweli ondo huli mwono ni Mwenyezi Mungu mnatile baba mafiti. Mnazibetize wanu ngamangali wao. Wana hatu ngamangali yao ni. Wana shawani ngamangali yao ni. Wajuwa ngamangali yao ni. Gari mtasha oni. Mama daru dianda munjula skuti mal hisa usfadwana hajaihum nangendo marsai fijo tiraka dunia fafu mumbaiza haja opepauri uhisa sha ngartoli unamna jajur jardita ni swa komori ngana pesa magana hule zomora fanjao ile system kaya ngabwa hema ndamano gabwa na nyasi walo ulaya watajiriha warende hawandu wanafasiha hema damano no huza de truko zabdalagwa no huza de truko ani libere aba sainuzifu ngara de mwa tartibisha namna mrajina utawiyeshi bas ndio mwandizo shakamno shambadi hata manongo ya mrati na sababu hono kana baraka na mnatina sabu yone ebuna suya mkaze nyungu Marekani ndamvuzo mro Faransa yeze halafeni hatiko bafiti mvuzo mro Marekani mkaze nyungu Faransa ngani hunga mbindi wao yani majaya na fiti lokana baraka tadi sina wana mawane wale ulaya maopoza na wapara nguja na ujaleo haya mtu wakabaidri sisi la majaya rele wakala majaya wala singabura kabala rende reja kajesha tabafikira simba vizo tsibana ngocha majaya abonge wananyaswa nzwani wamwelewani
na wanunga wapango wao wani wangazjebo ile wakawanzwani ngwanda turuya hao bahi ani wanzwani koresha nungo abasaka ngwanda turuya hao wabasa ni wabirla mbani wani ngwapanga wa mwali na mwambie turuya 2026 iliranganya marango bo harwan na mbete majaya bamu ngala warambu lwa kosiha ngala warambu lwa kosiha banda waila ka wanzwani wasawa wele wakaya turuya hao ngyo 2029 kwa tuishia kwa tuona abasa narabelende mwali renda hada ikililu na wandu iliwa ruambie karfanda tubata turuya hao 2026 izo kali zina ujinga na ulaba shasisi ngarele wao rimrambuani gasi ngarambuao ndro rimwambiani na isa mwambiani kaya iwanzura isi 2029 ngabo voti hasar la hasona hasar sakara mjipange na mfanyie siasa ule uzika ekezi yanonzwani mjemkenyo yede hazir fanyao wa hawana nyasi maopozama gazija umumo hao ngwangat orajezanu dingoni wabadilize sharia alifanya ngwanzo haina mrende ishara sio sibadilo besa jo sibadilo mwana mzwani bese mwana mzwani ndio jameka abasa ni mrende shasisi 2029 yezi nda mzwani barua diwaza jipange utemana mzwani jombe kandida ina fikira jombi kan jerla jershindane adim jama bezibwa tena jershindane rejezibwa ndo zibwa ikwene mtu hamba wasa ndo mezo mbao sho muhimu kama ndunguro mpira ndukana masportori kama ndunguro mpira bahama arbitri wao ndo kwamba ya hunda ngojeshia vanu wanupia zaliha sonome na mnambie yezinda hivi tsinda hivi ezikao za heze voti zinongo hatiwa ne maopoza na mnambie ekanyobe hewano jamda turneni yesa fitrumia zali akawa mtuamina lumwa behao shakabati nsi wandu woti pia za dawla zonti pia ezikao zo unome wani daula zone mwenye daula yabona mwanze na mtsanze eze voti nga dowre la 2029 odokara mukam benze odokara mukam benze alafu mje mndima bezi hibwa zaini kama bar hibi soba izokoni karnashinan hibwa mimi mjo hera bikaribi eze voti shabano wadalo nruan ndo kwa nkaban webi voti rija yuziru wasema humiyo kwa shawa hiba sambi hazi hibi hanka kililu ngojera kaya tasa hazamba waye hamba kaya kililu ka para vote beti uba voti wahibe zema depute wahibe zema gouverneur rija 2016 sikarja ani riwasa sani hatta kwa jona mala wabira bas na zihibwa izonzo watoya mwana mabenisa kama nzunjie ngodonitsa ngono sha ala kulli haya mkeradhi mndofanya anyikira msabu hao mfanye msabu hoza kweli bangeli sao za sabu za mafiti ya dunia ngemwangali yaoni ngemtashi yaoni gasoma na magwete namkeradhi unakara baraka namkeradhi sel baurisa hano katem to tabuha urisa hano katem to pandeo halafu wala jana mwana wazungura kasoma somtashan watomtashan watomtashan
njaparo jabana na badongo zabda labda sani za siasa amara handani kuishi labda la hajeleza noko noti pia mwe abaka njaparo ishia wanaanza fanya kudeta jamaa kufanya kudeta zila mwatamuho abakam jailo kwa hamno guzana amtanaqi rundu wazungu watukoda jao wadur saidi jara mposhe iftar halafu mrengo mfungwa mambo mfungwa bure mhoda la bure wanatangalia juzi anuo wanzao juzi wana tayari bafanya evenement leo komodi keja pasi wasubutu zambe shawa huwa para walauza watawandu katimno ishilia kandari bafanya evenement sawa hunu bangu wafanye wehu kawatimno ishilia namna ajabu jamaa wao kufanya siasa komodi halafu kaula ya ule tuzibu na mje bakono haja nani ila mwenye baraka ndo kuhamba kakata mlula ya ndo kama kani gumikoleso akayenda ulobanu ende ubo ile usibu abaka kana utapala daba armundo mrumo da jamani ndahu ko jomsidia halafu tena nilimwambieni bana Abdalla Zamba wa ngo dodo humdia leo ndo bakata ngomuno Idrisa Mumbisa misimu ndo ayo tindami shaba hama kato ko monda myo heleza koli monda myo kafanya bila ukata juzisa eba nema hakumela lalasa hauremo ni jona barde faida hindi hundo hindi chaina usiku na msongoje samaha nifanya ujinga na utongani na nataka tunanzia mafiti leo ziko ya tijindo bi sabarika wanga boyo ante chargement ngabo ndo na jana oma poza toujours abakarno do kama ndo fanya sasa ta ala fulo ngladum arjo hati serikali hatu amu mikoni do semeni bara ngejo rihansi onandwa mabunjilio basi na zigwi na utoboda basi haumnambie mwanamke beni sana mnambie etu school ani faida kumwaro faida hiti kwa jona ala mazawalezi kwa jesha tu school zamana shari mtode ya ula upogula kwa zali Abdalla amma jama mafiti wanojo mkunishia wanuko jesha na mwafanya siasa jaman lo sabaka Abdalla Sani armesu jenu hamanogo zamana hango shona ngazani wanujo uvurana mahala uvurana ekamru fanya siasa sharma puwe boko ekepuwe inu ifikira hangu de Abdalla behando fanya siasa wahumbisa na mapuwe fulani ni tafsiri ya siasa no ula wana uzima henti no salama henti ni namna mdayuka andar fanya kabati namna kariga umnufa siasa yarem mraja heba kaya har hundu ndo kaula zongo fanya kudeta harabu ya samka yoka zamba ekale wenu mnangwa mfungwa bure na nyimo makawa ndo msajaja nzo mwafanya mangamiza faiswani hizo nzo mwafanya mangamiza fanu nzo mwafanya mangamiza mnaja nao la kandashi le da honya ya utemro yani ikawa tabasa kama msemo kaanza majifikira mwana kama intindensi hatu kena hunga mbitu ndasi kaona ujajini ba anu hausara ndensi ndasi na mdoto ujinga hodoji fasi sana Burkina Faso hauna mali hakama lina Burkina ngona dhahabu ngona jao sigarti na raha ekale wa maana ni Mfaransa wao maana kao kana shausha kaurengwa sile gashira doje kamwa bent na mnezi mmoja leo huna na wandu wa doshara wa ni Mfaransa tulirenga kamwa bent abasa inu msikate mnaga kama mifasa na Faransa mifasa na Mali mifasa na
na Gine wadu kuma una mandini ya kauhi bale mzungu leo amemzungu kaina zahuri kamba heka mnge Faransa gono mwenje wala mustarab nge Faransa hono tri wala mustarab kasanda juwe kapasite Faransa na komori nge Faransa gono baridi wala hake mustarab wala kada Islam hunu rujona mna hao rujema shao wakaona askodo ulizantwi askodo mutriga urunga marangoni hata mmoja Faransa na shinzungui hali na ubantara wala hasaya mustarabu ngeja kwezi na ukamle na wote ngana kazi nji amniongesha bahashinu nishukurie wakomori ikao juzi jana leo waelewao ze fikra za mungozi Rais Ghazal Uthman juzi jana leo ngaparau watimsa jarume siku asukuruelewa na mrudini mrejeni na mabeluka ya zinu zonte pia na bukungwa aminiu ngwajua nsinu na mnalio ngwajora nguhanda bangasinda babi ngwajua wele wanzo watebarabara mwansinu wakandabi waondoka na dhamana banu warumetsinu bukunga kompareo janaje leoje janar kajelonga sije karojar hadala na ndo kansula ya ndo mafiti ya mfanya na fanjao watoezi bibahi na mafiti bali mkasuna na wili aja bakasi alafado tozibi wakaanza waja wafanya hizo vakansi zao wapashana zao nusu waja walolo wanapashia undaka soma laoni hao mwangalozi habari zao za maisha hao akati mzamba ngamzambo wanaishi Ulaya haina mdu nazofanya Ulaya wakasema wakata ukanta ndoja remani baridi ya bure na mafiti na mabunjilo ndaba sana tarandama itonsabuho na mafiti sha emibure ile Ulaya waodolna wakata utanganyana mahala wa remahiro wala pizza mbezo nzao atampaka ndabo ngarjana wakata satena wasalamu alaikum